Siulu solanasang salama sita musule sia paranno sidupa kaboro lante penanda bisaran na po matua umpamatan na pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Ya tu kada na puang lata perangi lan atu yate dia lamai kada ombo pasala sang pulanan angka karua selako 20 misa. Kada ombo pasala sang pulanan angka karua selako 20 misa. Apa dolo lata bahasa siatanan untuk kada na puang mai komita mas tapayang. Tontong bangkan itu mak kure sumanga mati olo malabi mi puang matua do suruga. Ungkure sumanga itu mintu pak kamasemi siapa pasakemi lako kami. Moina nenne kita do tinting tu do napa porayami o puang. Apa mi pagari kani do mai kasalangki. Ya keto temo o puang mamali kanila urangi tu do nakadami. Patudukan o puang pena masalo kita ndai patu borongna. Pabatta kan nompo gawe. Lansangan na puang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Kilalai kumua la saya nak butung toboko. Mau pak tu tomak penanda-nanda. Anna karitutu itu tu tamang kalena. Di kuah dak nama kambelang sedak napayan tu kasirisan nah. Na dipakondi na kuah mak penanda komi sia karitutui tu tamang kalemi. Mak penanda komi sia karitutui tu tamang kalemi. Siulu kaborok lan puang Yesu Kristus. Ya tu Yesu ba tu puang Yesu. Tangnya toboko. Apa nako mak kada kumua. Ya tu kasayan nasule. Kela upu mitelino ya te. Susi misa toboko. Belanna tae misa taula untandai sia dipaisan ni. Tudio na kasayan na. Ya moto anak ia tu mintu tahun na dipakilala nenek di kuah. Anak mak patongan lako pua matua. Sia umpasak kak kalena la untamu itu kasayan nasule puang Yesu. Silu tu dipakaborok lan puang Yesu Kristus. Ya ke tapi marangatongan ni tu Pak Basanta tu ya teh. Inang manasa kumua tatiro maleso tu dak dua kada. Tu latakilalai sia tapogaukan di kuaan tadi saburan to mau pak ke atu kasayan na puang Yesus sule. Mak pempisan na ya mo tu nakua. Bak tu bunga na ya mo tu nakua mak penanda-nanda. Ia tu nasanga puang Yesu mak penanda-nanda, bak tu matangkin. Ia mau tu tontong matotok lan kapatonganan. Lan mintu atu. Dio mintu inan. Sialan mintu agan katuan. Di kuah, anak tae na pau ki. Temai mak rupa-rupa kama balonna sia kama sanangan na lino. La tontong ki bantang lan kapatonganan sia tuo masalo di olona puang matua. Tuo mak penanda-nanda bak tu matangkin. La tapogau si tuang masambayang sia birisan umbasa kadan na puang. Mak penduan nah ya mo tu ungkari tutu itu mangkale. Tu marasan ta po tamangkale. Ya tu tamangkale. Nenek di pasiumpu sia di batonan ni kumua indek du kato nani tu kamala biran sia angga nasi misa tahu. Apa ia tu nasanga puang Yesu tamangkale tu ya mo tu kameloan kamaloloan sia kamatotoran na kapatonganan ta. Tu ladi popembua ulendui kamaloloan kameloan sia katonganan. Di kuaan na malabi tu puang matua. Silu kaborok lan puang Yesu Kristus. Kadang na puang matua tu tabasa sia tanannung lante atu totemo. Rampo umpakilala ki solanasang kumua. Ia tu to disaburan lamau pak. Ia mau tu to ulolangan katuan na lan kapatonganan sundun. Tangka tu mak penanda-nanda bak tu matangkin.
sia matuttu umparakai tamangkalena lan untayan nitu kasayanna sule uang Yesu lan telino iate. Amin. Tama sambayang. Kure sumanga puang matua pak pakilalam milako kami tudiona katonganan laki pogau lan tekatuan iate dikotontong kan mak penando mak patongan sia umparakai te diona tamang kaleki batang kaleki sia katuangki ungkampai tu diona kasayanna puang Yesus sule. Pamatoto bitu kapatonganan ki o puang pabatta mukan umpogawi lan sangan na puang ki puang Yesu ki mangando ditundui siama kure sumanga diona kadami. Amin. Rampoin deta tu kadan na puang matua tang tore bangki palaku kumanta subscribe ite kadan na puang sia tapak bagian ni kure sumanga puang matua tonto umpasiria komi kamarampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.